NIT 1743057, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar, NIT 1743050, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Penerangi, NIT 1743025, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NIT 1643063, Taruna Dewasa semester 8, jurusan KLK, Kompi B, Peloton B4. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Haikal Baharudin, NIT 1743059, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Fajari Krishna Gojali, NIT 1743030, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafidul Prasetya, Taruna Dewasa semester 8, jurusan KLK, NIT 1643044, Peloton B4. Terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jan Kiki Salenda, NIT 1743052, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Setiawan Nasir, NIT 1743049, Taruna Dewasa semester 8, angkatan 38, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Rifki Sordi, NIT 1743058, kelas KLK 8C, Peloton B4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadil Hamzah, NIT 1743023, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bengki Fauzi, NIT 1643043, Taruna semester 8, angkatan 37. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Habib, NIT 1743026, Taruna semester 8, angkatan 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Muhammad Ali Ramadan, semester 8, NIT 1643038, KLK 8B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamarudin, NIT 1743067, Taruna Dewasa semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan, nama saya Muhammad Soeharto Putra, NIT 1743, jurusan KLK Mandiri, Taruna Dewasa, Peloton B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taruna Nudin Pratama, NIT 1643048, Taruna semester 8, KLK 8B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Saskin, Taruna Dewasa semester 8, jurusan KLK, NIT 1743044. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Munir, Taruna Dewasa semester 8, NIT 1743042, dari Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofian Julian Kahar, Taruna semester 8, NIT 1643098, jurusan KLK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edil Akbar, NIT 1743024, Taruna semester 8, Peloton B4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budikan Mirsa Ahmad Muhammad, NIT 1743053, Taruna Dewasa semester 8, Kompi B, Peloton B4. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jalul Lufti Hasan Ashari, NIT 1743040, semester 8, KLK, Peloton B4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toikin Rawan, NIT 1743068, Taruna Dewasa semester 8, Peleton B4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zali Ali Akbar, Taruna Dewasa semester 8 jurusan KLK, NIT 1743038. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soekarno Putra, NIT 1743061, Taruna Dewasa semester 8 Peleton B4. Terima kasih.